Najbolji sportisti svijeta ulažu veoma mnogo vremena i truda da budu na vrhunskom nivou. To podrazumijeva naporne treninge, zdrav način života te energičnu i zdravu ishranu. Tokom pandemije koronavirusa svi smo tražili idealan recept za jačanje imunog sistema jer se samo o tome govorilo. Taj recept posebno se tražio od onih koji vode brigu o najboljim i najzdravijim sportistima svijeta. Tako su novinari došli do kuhara jedne od najboljih ekipa svijeta, Bayerna iz Minhena, Alfonsa Schuckbecka, koji je tada rekao kako je baš on pronašao formulu za čarobni napitak. Ne možemo aktivirati svoj imunološki sistem za 3 minute, na našem zdravlju moramo raditi dugoročno. Moramo trajno konzumirati zdrave namirnice, ne možete od jedne čaše ojačati imunitet, ali ako to stalno radite, onda ste na najboljem putu da postanete zaštićeni, rekao je on. Dakle, koji je recept za čarobni napitak kojim svi u Bayernu jačaju imunitet? Igrači Bayerna svako jutro piju sok od đumbira. Pola je iscijeđeni đumbir, a pola je sok od limete. Također konzumiraju omega-3 masti, kojeg ima u ribljem ulju, i sjemenke lana i šipka. Uz to preporučuje se kurkuma i bijeli luk, tako da njihovi odbrambeni mehanizmi budu na maksimumu i neće se lako razboliti. Dakle, nećete pogriješiti ukoliko u bilo kojoj kombinaciji spojite sljedeće namirnice: đumbir, limeta, riblje ulje, sjemenke lana ili šipka te kurkuma i bijeli luk.